Pozdrav svim ljubiteljima zdrave ishrane, ja sam Suzana i danas predstavljam jedno praznično jelo, božićnu vegansku štrucu. Naravno možete ju pripremati mimo praznika, ali imajte na umu kako spada u nešto težu hranu ipak. Idealna je za doček većeg broja gostiju, najviše zbog toga što se može poslužiti toplo i kao hladno predjelo, a uz raznovrsne zimske salate možete je poslužiti i kao glavno jelo jer predstavlja izvrsno izbalansiran obrok. Sadrži heljdu kao žitaricu, izvor proteina su gljive, izvor vlakana, kukuruz, poriluk, češnjak kao najmoćniji antioksidans, tu su i čija sjemenke koje već dugo nose epitet superfooda. Posebno bih istakla upotrebu muškatnog oraščića u ovom jelu. Inače, primijetit ćete da se upotrebljava tek na kraju pripreme jela jer visoke temperature onemogućavaju neka njegova ljekovita svojstva. Muškatni oraščić nam je stigao iz Azije i kod nas se uglavnom udomaćio kao začin za božićne slastice, međutim on se odlično uklapa i u slana jela i preporučam češću upotrebu posebno zbog toga što je bogat kalijem, kalcijem, manganom, željezom, cinkom, magnezijem također. Koristan je kod probavnih tegoba, kod infekcija, posebno dobro ublažava infekcije desni. Na Bliskom istoku ga koriste i kao afrodizijak, ali morate znati da u većim količinama može biti opasan po život. Maksimalna dnevna doza ovog začina je 3 grama. Hvala vam što pratite recepte iz bosanske kuhinje, recepti su uvijek u opisu kanala, a za sva pitanja i nedoumice pišite u komentarima. Uživajte u pripremi ovog zimskog jela, dobra zabava, u zdravlju i u slast.